urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura.rw hanyuma ukora ibizamini byose wifuza. Ihugure nk'umusirimu. Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV, tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru yiriwe avugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero mbere yuko tukugeza aya makuru mu buryo burambuye, reka tugusabe niba utarakora subscribe uyikore. Ntabwo bigoye, ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe, ugakandeho utegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera, ugakandaho nako kugira ngo ubidukurikire umunsi ku wundi. Nkuko twabikubwiye, ni amakuru yababaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu bacitse ururondogoro bavuga bati nyamuneka isi irashaje. Ni gute umuntu w'umugabo w'imyaka 36 yafata umwana mutoya w'imyaka 15? Noneho ikintu cyababaje abantu benshi ni ahantu yamufatiye ku ngufu, ni ahantu yamusambanyirije mu rusengero, ku rusengero. Rero ibi byamenyekanye uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, aho rero uyu mugabo w'imyaka 36 yafashe ku ngufu umwana w'imyaka 15 ku rusengero. Biza kumenyekana mu gitondo kuri izi tariki twavuze haruguru, ari uko uyu mwana yashakuje avuza induru ataka cyane. Rero abantu bari baje mu rusengero, baje muri misa ya mbere, nibo bagiye gutabara basanga n'umwana mutoya urimo kuvuza induru. Byateye ikibazo gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ubwo ifoto y'uyu mugabo yakwirakwizwaga ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati isi irashaje. Ni gute umuntu w'umugabo ungana gutya yakora amahano nk'aya ngaya, noneho ku rusengero rw'Imana? Bivuze ko ku bigaragara urusengero rwamaze guta agaciro mu buryo bugaragara. Kubona ibibazo nk'ibi ngibi cyangwa se ikintu nk'iki ngiki kihabera nk'ahantu nka hariya, murabyibuka na kera na kare ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaye, habayeho ikibazo gikomeye cy'uko abantu bose bahungiye mu nsengero. Byabaye ngombwa ko icyo gihe bicwa mu gihe bari bazi ko bahungiye ahantu hashobora kutabateza ibibazo. Ibyo rero tubishingiye ku kuba umuntu nk'uyu nguyu w'imyaka ingana gutya, mukuru gutya, yakora ikibazo nk'iki ngiki, agakora icyaha nk'iki ngiki. Turifuza rero kukugezaho byinshi kuri iyi nkuru, tukubwire ese byagenze gute, byaturutse kuki kugira ngo uyu mugabo afate umwanzuro wo gufata ku ngufu uyu mwana. Ese byagenze bite kugira ngo noneho bibere ku rusengero? Rero turagusaba kuduha umwanya wawe, ni iminota mikeya rwose, ugahita usobanukirwa byinshi kuri aya makuru twifuza kukugezaho. Umugabo w'imyaka 36 wo mu kagari ka Menge, umurenge wa Muhoza, mu karere ka Musanze, yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana, amusambanyiriza ku rusengero. N'umukobwa w'imyaka 15 rero cyabereye mu bwiherero bwa paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Amakuru y'ifatwa ry'uyu mugabo yamenyekanye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 14 Kamena 2024 ahagana saa 12, ubwo abakristu bari bagiye mu misa ya mbere, bumva uyu mwana w'umukobwa asakuza, asa nk'utabaza. Rero bakaza kumutabara basanga ari gusambanywa. Bivugwa ko kandi ubwo uwo mwana w'umukobwa wari uri gusambanywa yari yagiye gusenga, yajyaga kwiherera mu bwiherero bw'urwo rusengero. yahasanze uyu mugabo wari uhari ari kuvugira kuri telefoni ngendanwa, we akajya kwiherera nk'uko bisanzwe, nk'uko n'ubundi yari agiye kwiherera. Uyu mugabo akamusangamo, ariho yahise amufata ku ngufu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje aya makuru, avuga ko ukekwaho iki cyaha yafashwe agahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yagize ati yego, uyu musore akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu tubabarire ya polisi ya Muhoza, ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ingingo y'136 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange
ivuga ko iyo umuntu mukuru asambanyije umwana akabihanwa n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera uwo mwana indwara idakira ahanishwa igihano cya burundu cyangwa se igifungo cya burundu. Amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ariko mu by'ukuri iyi nkuru nubwo yasakaye uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haba Twitter, Instagram ndetse na Facebook, iyi nkuru mu by'ukuri yaje kuba yatangazwa n'umunyamakuru wa BTN TV witwa Ndahiro Valens Papi, ayitangaza ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se rwa X nkuko yaje kuba yahindurirwa izina ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Nibwo rero iyi nkuru yaje kuba yatangazwa n'uyu mugabo cyangwa se n'uyu munyamakuru, hanyuma iza gukwirakwira cyane uyu munsi, ari nabwo twafashe umwanzuro kugira ngo natwe tuyibagezeho ku rubuga rwacu rwa Today TV. Rero ni umudugudu mu mudugudu wa Birama mu murenge wa Kimisagara. Ubwo umugabo yasanzwe mu mugozi yiyahuye, bikekwa ko yabitewe nuko yari amaze gusambanya umwana yibyariye imyaka 12 y'amavuko. Rero nkuko mwabibonye kuri screen zanyu, abantu benshi cyane, akavideo gatoya twabanje kubasangiza, hari n'imodoka ya polisi bisa nkaho barimo kugerageza gushyira umuntu mu modoka. Rero ibingibi rero byabaye muri Kimisagara n'ubundi nkuko twabivuze haruguru mu mudugudu wa Birama, aho rero uyu mugabo yasanzwe yiyahuye bikekwa ko byatewe no kuba yasambanyije umwana we yibyariye. N'amakuru rero yagiye avugwa kenshi muri iyi minsi kugeza uyu munsi, kugeza aho abantu benshi bavuze bati isi irashaje, abandi bagatanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga bati byagenda kose nta kibura impamvu, hari impamvu uyu mugabo yiyahuye akaba yanze kuguma gusebera muri rubanda no gufungwa bitewe n'amahano yakoze. Reka dukomeze dukurikiranire tumenye ese byagenze bite umwana ko kuva icyo gihe amakuru ye ntayo bongeye gutangaza. Byagenze bite? Amakuru make turibone turayakugezaho 5 kuri 5. Icyo usabwa ni gukora subscribe. N'amakuru yatangajwe n'umunyamakuru wa BTN TV witwa Ndahiro Valens Papi. Nkuko bigaragara ni screenshot yafashe, bidashidikanywaho ko ari umuntu wamuhaye amakuru, avuga ko hari umwana mutoya w'umusore, sinamwita muto kuko yashoje kaminuza, w'umusore wishwe cyangwa se wapfuye ubwo yarari mu Kagera National Park, ariko yajyanye n'abazungu 3. Aho rero uyu musore yaje kuba yapfa mu buryo butasobanutse. Abantu b'abayobozi bari bashinzwe pariki icyo gihe nta kintu bagize batangaza, dore ko bikekwa ko n'abazungu bari kumwe n'uyu musore bashobora kuba barisubiriye mu gihugu cyabo. Ni ibintu rero byateje urujijo rukomeye cyane, aho umwana w'umusore wari ugisoza kaminuza, kuko yayishoje 2023, yigaga mu kigo kaminuza ya Kiste, murahazi hano i Nyarugenge. Rero uyu musore nibwo yararangije muri kaminuza, hanyuma yaje kuba yakwitaba Imana ariko mu buryo butasobanutse, ari muri iyi National Park yitwa Akagera. Rero abo mu muryango w'uyu musore barimo gutabaza bifuza ubutabera no kumenya cyangwa se gusobanurirwa ikintu cyatumye uyu musore apfa cyangwa se icyo uyu musore yazize. Reka rero tukugezeho amakuru ye. Ndahiro Valens Papi kuri Twitter yanditse agira ati, abo mu muryango wa Jean de Dieu Tuyiringire barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rw'uyu mwana bivugwa ko yaguye mu Kagera National Park. Ibyo abo mu muryango bavuga ko ari amayobera, mu gihe yari ari kumwe n'abazungu 3
nyakwigendera rero avuka mu karere ka Nyamasheke, rero yashoje kaminuza 2023. Kuri message abo mu muryango w'uyu musore bohereje Ndahiro Valens Papi bari banditse bati hari urupfu rubabaje rw'umwana warurangije kwiga yigaga muri Kiste, rwabereye muri parike Akagera. Bahita bamugaragaza, murabona kuri screen zanyu, n'ubundi nanjye nagerageje kumushyira ku ifoto. Rero banditse bagira bati wadufasha kugira ngo mu by'ukuri hamenyekane ukuri ku cyamwishe cyangwa se ku cyagize uruhare mu gupfa kwe, kuko yari kumwe n'abazungu batatu bari bari kumwe nawe. Inzego z'umutekano zanze ko ababyeyi bahura nabo. Bivuze ko inzego z'umutekano muri parike zanze ko ababyeyi bahura n'abo bazungu batatu bari bari kumwe n'uyu mwana. Kugeza ubu rero ngo abo mu muryango bimwe amahirwe yo guhura n'abari bari kumwe n'uyu mwana. Rero bakaba barimo gutabaza RIB, polisi ndetse na RDB muri rusange, RDB Rwanda, kugira ngo ibafashe kugira ngo bamenye impamvu uyu mwana yaba yarapfuye. Ese ni iyihe mpamvu aba bazungu banze ko kuba bahura n'uyu muryango? Ese aba bazungu bagiye he? Byagenze gute? Ese ni ukubera iki banze kugira icyo batangariza uyu muryango? Reka rero tukomeze tugukurikiranire, turakubwira byinshi biri bugende bitangazwa gatanu kuri gatanu hano kuri Today TV. Munsi turi kuwa gatandatu, n'amakuru yasohotse yanavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, n'ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byabivuzeho. Abantu batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko tubikugezaho reka tugende gushimira wowe mu diaspora, wowe uri mu nce zitandukanye z'isi wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe udukurikira umunsi ku wundi, wowe usharinga inkuru zacu, wowe wakoze subscribe, wowe utanga igitekerezo cyawe, ibyo wifuza ko tugenda duhindura. Turizera ko wanyuzwe, kuko tugenda duhindura buri kimwe bitewe n'ibyifuzo wowe tugezaho. Rero turagusaba kuzajya uhora uduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza uburyo dutangamo amakuru. Murabizi ko muri iki gitondo haramutse hamiriwe havugwa amakuru y'umukozi wa RIB waje kwicwa. Hari amakuru rero yaje kuba yamenyekana, ariyo tugiye kuza tukubwira gatanu kuri gatanu. Ni mu rukera rwo kuri wa gatandatu tariki ya 15 Kamena 2024 nibwo mu isibo y'Ubumanzi mu mudugudu wa Nyakabingo, akagari ka Kagugu, ni mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, mu nkengero z'umuhanda hagaragaye umurambo w'umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Bikekwa ko rero yaba yishwe. Amakuru dukesha ikinyamakuru BTN nayo ikesha bamwe mu baturage batuye muri kano gace kagaragayemo nyakwigendera, byavuga ko yishwe anizwe. Bavuga ko ayo makuru yamenyekanye nyuma y'uko hari hanyuze umuntu ku muhanda, yarangiza agatungurwa no kubona haryamye uwitwa Eric, ari nawe mukozi wa RIB yari asanzwe azi. Noneho yakwitegereza agasanga yamaze gushiramo umwuka, ari byo yanatumye afata umwanzuro wo gutabaza. Uwamubonye yapfuye yavuze ko bishoboka ko yaba yishwe mu ijoro hagati, kuko mbere ho gato yari ari kumwe n'abandi arimo kunywera mu kabari kari aho hafi. Yagize ati hari uwahanyuze abona Eric aryamye ku nkengero z'umuhanda, noneho yamwitegereje neza asanga yapfuye nyuma y'uko yaravuye ku kabari aho yanyweraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Havugizina Ntabwiko Charles yahamije iby'aya makuru, avuga ko hataramenyekana uwaba yihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera, kuko bizamenyekana nyuma y'iperereza ryatangiye gukorwa. Yagize ati ntabwo haramenyekana icyishe uyu muntu cyangwa se icyishe inyuma y'urupfu rwe, kuko hategerejwe ikizava mu iperereza. Gitifu Havugizina kandi yaboneyeho gusaba abaturage
gutangira amakuru ku gihe ibitagenda neza ndetse n'abantu bataramenyekana cyangwa se batazwi muri ako gace bagatangirwa raporo. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma.